Kinong ilam ka Kongres ka Meghalaya kila penpau bakim sngau ya hap Satya halor ka jingsha slot no Rahul Gandhi ya ka jinglong dekhot ha parlimen tana kada ba ukran persha ya kibadon hakabor. Kenika jeng kini kikis kumbala patai. Kalor kenika jeng keren yalap election jubu aku na April kalai tarik arajar ketundai apa kolar Karnataka. The Donaway MLA juga BJP Purnesh Modi u ai ke jeng ujor apa Surat Gujarat au khandil tarik arajar ketundai na April. Hau arajar arkuar new tarik bunai March ule ujo UMLA withdraw na itu complain kebala ujor hako kayin syari jong ke Gujarat High Court jong Gujarat ke High Court jong Gujarat tu kapan sangat no ya kenika keji ujor hau bunai February new tarik arajar arkulai Rahul Gandhi u keli jengkeli ke jingya day ini adani hespa kosu hespa kensan bat ke jingya day joku baru Prime Minister Modi apa Lok Sabha khandil tarik umnai Februari arajar akulai une unong ujur u wenno biang ya keto ka ba u pak ban pensange ban betengye kini ke sapo Gujarat High Court. Arpunya tarik benai Februari arajar arkulai ke High Court ke peteng biang ya kini kes. Hau benai March arkulai tarik arajar arkulai kini ke court ke ai kata ke rai ke ba akarai ke ba bujur tam adu arsnem ya uba punca sejil tang hat po arkusau kenta ka Lok Sabha kala penduk yu pejinong bi ka ai pangimut pan om hamne ka ri India jumi lada pikran yalap election pikran ha parliament ya kino kebiajan badu Prime Minister Modi pat ke BJP ke mutu cap atau ngidam imne makari sensiar pa lada hapo parliament masuk ban keli atau kadang dai syukuni gari sensiar pa pat kane kalau ban set ya ke sentur jogo banum tep kai ke jingnya dai umodi patwatan karen namta ke jet benriau jong parakai inong India menta arpau hajar kuro ukuli nangno kane ke pisa kawan namar bau adani menta ulanang sim bon kini ki business Ambuja Cement ada NDTV ki bon ki business ki port ki airport la ailut hau te menta keli nangno yo pisa kane ba shifting menta kalong ba katu ke pisa kumbala lap da katu ke Hindenburg Research na po America lalap ba kini ki pisa kiwan na kita ki Shell company lani pamdai kita company ki ba shisha ki ba dodon shisha jadi ki ba shutau tangkat banyo ban penwan katu pisa ban invest lani ban penteri kami kitu ki ba ula acquire mau ne ula sim mau jadi tam tak ke jingkeli namar ba lada kani ke pisa la sim daka lenti ke pamdai ke bomod mata ki pisa jompai ba kiba kila invest apo LIC Life Insurance Corporation of India apo SBI kamot kila apan kata ya kayo ka kwat jom kita denang ta bangi na Congress Party ni persya jur ya kane kejing penduk menlong MP ku Rahul Gandhi nama ki kwa ban set ya ka sentur jobu menumla bangi ki pai ba kinong India nginum tip ya kejing sisa si pangwadani di kalong ka ai ka bang pajuja apo ka reason syar pai ba apo ka democratic country ka ba kane keja tengah tu kiri ki ba undan sensyar kadat pai ba kala banja ku North Korea kala banja ku China ba kadang tangkau ke parti ke sensyar na try ke jingtu jongki kalong suki ban kunwan chata delada pikli jingkali ya ki kambakla jongki kemudian bu ya pi da kini ki agency ko CBI Enforcement Directorate kini income tax ban page ban penjenjar ya ki tu ki jingkali ya ki kini ga try ka ba nila an ong
kani suki penduduk no ia kasur laluan bangi pai nila tengi kum ke Congress Party ini yang scam buat nongelam jongi Rahul Gandhi ban pai kata kasinsar kadar pai jingbit jingbiang jong pai khamtam joki rulung khamtam joki ripai bangi pai pandang kita mentah ki ong hana kani ke jingtren umudi kalau ukuran ben ya kita ki ripai kita ki OBC le ke jingkali mentah kalau atau Nirav Modi buat Lalit Modi kidai na kita ki OBC kimde tangban pentame yang ipai ki omba nala kerben ya kita ki jet mendriu projek kamdai nama Lalit Modi buat Nirav Modi ki muan na kata ki jet mendriu projek de menta ka basyaptien kalong ba ki ong minum syapan bab ya le derung minum bab ya ki minum syapan Henry Pipet menta Lalit Modi Nirav Modi menta kimdan chopori India kila shemlon da ka pau lak crore bagi bank itu dipisah apa enggak menta kila pen kidon sabar kan AAU ya Modi ban kerpat itu kiri sopo England national berkiri manong pano yaki nomor kila dai kita kinum tu sian part menta hakim te basyapti yang menta kamut ada niru lasai nak lajurkan karam bungla siu sopetno bat jong ada ke jong Modi sepit penirap tu di nakalian jongi ke parti kongres ngin scam ba ngin pet ba Rahul Gandhi unio ban lombiang UMP ban kelijing kali ya kene ke sarkar ya ke jing bakla joki ya ke jing yarap joki ya ki brio naman menta namar natrai nitip ha uong makandang ke transparency Nanti tu ia ke electoral bond jumlah banle RTI. Mentangi ko abatin mana ba ai tisa electoral bond. Bat tu ke electoral bond ke ban nyarap iki parti penilai election ke bobon ke bayo de BJP. Mana ba ai BJP. Balik pimdan transparency itu. Balik pimdan kata upai ba ban la ban keliji. Kini berpai pai ba de bantep bakane ke sarkar ke keren na kumai ke kampung ke kam ke ketien bagi keren buat ke kam. Thank you.